Još jedna stvar koja je poprilično dobra, može bude i ova karma, naravno koja je dobila mali buff 10% stoja na Q, jeste Yumi Pai. Slično što mogu da pošalju na topu i na midu, ali... ja mislim da jedina moram da častim jednom kad bude ovdje došao. Hvala ti, Dičko, hvala ti, prelepo. I dalje postoji šansa da ga eventualno uhvate sa nekim damageom, time što se nađe dovoljno blizu njega. Lubez među vremenu ponovo ovdje proklet Retomasi više puta. Jorek kreće dosta zajedno sa Lubez, može biti malo problema, ali on je taj koji diluje damage u ovoj situaciji. Lubez protiv Fatea, Fate se healuje dovoljno, bi trebalo bude first blood i to će biti slučaj. Fateani nalazi kill, solo kill na top lane kao što... Vratit će Helti koji je izgubio u tradu, Lubez nastavlja sa prokojima, Dozitjev, baca u... Lubez koji se flashe nazad iz cage, ali tu je Lebron, tu je LMZS i sigurno će Fateani pasti, kill odlazi u korist Lebrona i definitivno ovaj Lebron može imati potencijal da iznese game, imajući vidu da igra to Kartusa. Pokušao je da baci ovdje roam na bot lane, suići po njegovoj kretnji, da to će zapravo i da uradi ovdje, ali skoči samo u dvojicu, ovo je jako loše s njegove strane, tu je Rikiju koji neće raditi dovoljno damage i imate buff, uzima kill protiv LMZS-a. Ne samo farmuju klipove, tako da diskutabilan ovdje potez svakako i vidimo da ovdje karma radi dobar damage. Fate iz nekog razloga je istekovo kulu. Mislim da je 4 ili 5 ture šatova ovdje. Bio malo po malo, TF baca ulti na top. Da, baca ulti na top, želi da uhvati Soro ovdje i pogodit će gold card, ali Sora baca Cleanse, baca Valkyrie, trebalo bi da pobegne ovdje, ali LMZS flashuje se, naći će flash za flash, ali ovo je stvarno bilo jako čudno, međutim tu je Turanaga sa tim Pajkom, tu je također Yumi, pogodit će slow ili ipak neće, naći će stani i ovdje će ulti od Pajka da osigura prvi kill, trade za kill na Korkiju i 3-1 top lane. Da, i jednostavno ekipa Valda svakako dobija taj globalni pressure, ti je ovdje ostao bez flasha i da li mogu da ga stignu, gledamo još jedan veliki fight. Da, definitivno započne fight sa neki Hexi, da li možda nađe ovdje engage i sigurno će naći Lebrona sa tim charmom od strane Rakana. Quickness je bio dovoljno da se pokupi kill na Kartusu, jedan jedini čovjek u ekipi Random 5 je sada mrtav, ali na kraju čini mi se da će Atrox spasi, Sanje dao, čini mi se da nema Resurrect. Što itekako vredi, ali LMZS želi revanš na topu, Kartus baca ulti, Sora bi trebao da padne. Da, Sora je ovdje u fazonu 1-1 te mogu dobiti i onda LMZS dođe i kaže, ali ja imam Kartusa koji će preko cele mape da te ubije, tako da... Valda također svaki član skoro ima bar pomalo Magic Resist osim Korkija i Zaja, ali vidimo Hexi kreće na Turanagu. Da, žele da uhvati Turanagu, pogođe taj knock-up, odnosno kao i taj charm, ali eto ga, u tu strane TV Spate nalazi ovdje Sanje Dao koji je pao pre nego što dobije reset na ulti, eto ga prvi kill za Pajka i eto ga taj reset o kojem smo pričali, ako njega dobije, može biti dobro, Turanaga će se nahilu i ovdje igrači Random 5-a očigledno startuju ovog barona, kada je Sanje Dao mrtav, znači da bez problema mogu da outsmituju, jer ne može niko da ih outsmituju u suštini, ali opet tu je Mate, tu je Sora, tu su dva glavna damage dealera ekipe, umeđu vremenu Jorek puša botlane, ne znam zašto ovdje ekipa Random 5 pokušava da se bije u situaciji 5-3 kada jednostavno oni nemaju engage kao njihova kompozicija sama po sebi nema engage. S druge strane Wild nema engage jer Rakanov ceo kombo na cooldowna, samo pokupi barona, dobi game, nema šanse da izgubiš ovo kao Random 5, baš vidimo Wild koji pokušava da kontesta ovo, Hexi želi da uradi nešto više, Mate na kraju ipak uspije neko da pokupi kill na LMZS-u, verovatno će Hexi biti taj koji to uspio da sigura, ali tu je shield od Lubeza da ga drži u životu, Sora sigurno pada od strane Rikijuma i eto ga kill za ekipu Random 5, ako uračunamo Sanju Daova, to je 2-0 plus baron buff, Hexi i Mate verovatno padaju, Mate nalazi ovdje Blake Caller, ali neće uspjeti da pogodi root, niti da nađe dovoljno damage, double za Kartusa, triple za Kartusa, plus baron za ekipu Random 5-a, eventualno counterplay strane Wilda i da se uzme inhibitor na bot lane-u, ali svakako Fateani sa Jorikom u nastavku meča neće moći da sruši Nexus jer ekipa Random 5 ima tog barona, čak mislim da će i ovaj Jorik pasti, ima flash koji iskoreće, ali će ga LMZ svakako stići, možda preokrene ovo, ali neće biti dovoljno, Kartus nalazi unofficial kvadru. Da, veliki je problem što TF ne može sam da ulta Jorika i da gubi jer će Jorik samo da izdobije 1-1, tako da vidimo da nalazi ovdje kulu, čak i da padne, opet je našao objektiv, tako da nije nimalo loše, radi Jorik, ogroman damage, a Pike na kraju ipak Maidenov da misli uzima kill. Ja ne znam da li sam ja dobro vidio, ali Pike izgubio pola healtha bukvalno od jedne magije Joreka, međutim Lubez je također čovjek koji je izgubio pola healtha, ali više od jedne magije zbog činjenice da je bio ovdje four-manovan. Lubez ovdje mora dobrati pažnju izvan pozicije, Rakan želi engage. Da, Rakan, ali je uspio da nađe engage, ali popričao kasno čini mi se da je Lubez na kraju ipak nekako uspio da kupi dovoljno vremena. LMZS, kakav ulti od Twisted Fate-a, totalno izvan pozicije, odnosno na ostatak svoje ekipe. Fateani se također teleportuje u kompletnu ekipu, ali to je Jorik i na kraju LMZS nalazi kill ovdje u biću, koji će ipak ostane preostala 4 igrača Valda, ali igrači LMZS-a, odnosno ne mogu da spase LMZS-a, tu je ulti od strane Yumi Pike, nije stigao do ulta da pokupi kill, igrači Valda su uspjeli da pokupe full ace, triple odlazi ovdje u korist Jorika, Lebron će sigurno pasti, pitanje samo da li će naći i odvesti još nekog sa sobom u grob. Fateani pokuša da ga stigne ovdje, pogodit će taj slow, tu su naravno golemi, kvadra odlazi u korist Fateani i Fateani da izaberu lane koji žele da brane, jer svaki lane je trenutno veliki problem, Turanaga bukvalno izgubio ovdje pola health od
ako se ne varam, ovo je bila jedna velika korke raketa. I Tornado izgubio pola helta, mora da baci svoj duplo, ali Mate ovdje u velikom problemu, dosta je helta izgubio, ako se ne varam, ovo je LeBron pogodio 2 svoja Q-a i Mate ostao bez pola helta, Mate može čak i padne ovdje, ako Kartos ulti dovoljno damage, to će biti slučaj ekipa Random 5-a, uspije da se obrni, barem za sada, ulti od Yumi neće uraditi mnogo kao ni verovatno i ulti od Twisted Fate, ali je, naravno tu ulti od Twisted Fate pogodit će ovdje, zapravo zato Kartos nalazi dovoljno damage protiv Sore da pokupi kill, LMZ je uspeo da ostane u životu nekako, ali Pajke sad u malo problemu Tornaga ovdje, iskoristio svoj ultimate, nije dobio taj reset i mora da se povuče sada, također nije uspio ni da se nahilu ili na Sanji dao ovo jako čudan play od strane jungle ekipe Random 5 umeđu vremenu Jorik bukvalno sam završava game u ovoj situaciji, split puša taj bota, ne može nikako da ga zustavi niti Lubez kao ni Tornaga, nalazi ovdje Tornagu sa tim cage-om, ali Fatani ima 3 Cannon miniona sa Baron buffom plus svoj ultimate, ovaj kule se tope, neverovatno i Fatani bukvalno sam backdooruje protečki Nexus, nalazi ovdje Lubeza, nalazi Tornagu, ostaje nekako u životu Lubez, ipak uspeva da se vrati nazad u Fatanu, ali to neće sprečiti Fatana da sruši Nexus i donese valjda prvu pobedu na IBL-u.